Impuguke zifite impungenge ko umubare muto w'inkingo za COVID-19 muri Afurika ushobora kuzatuma icyorezo kimaze guhitana abantu barenga miliyoni 3,300,000 ku isi kimara igihe kirekire. Perezida wa Kenya Samia Suluhu Hassan yageze muri Kenya mu nama na mugenzi we Uhuru Kenyatta mu ngoro y'igihugu. Ni ku nshuro ya mbere agiye muri Kenya kuva abaye perezida. Minisitiri w'ubuzima wa Congo Jean-Jacques Mbungani yatangaje ko icyorezo cya 12 cya Ebola cyari kimaze hafi amezi 3 cyarangiye nyuma y'amezi hafi 3 cyadutse muri Kivu y'Amajyaruguru. Abanyasudani benshi bagabanyije ibiribwa bahahaga muri iki gihe cya Ramazani uyu mwaka mu gihe ibiciro byazamutse. Naho Misiri yasinyanye amasezerano n'Ubufaransa yo kugura indege 30 z'intambara, byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo wa Misiri. Site web ikora ubucukumbuzi kuwa mbere yashyize ahagaragara ko izo ndege zifite agaciro ka miliyari 4 na miliyoni 500.